Čekanje. Čekao sam u redu pred jednim šalterom. Red je bio dugačak kilometrima, tako da nisam ni vidio na kom šalteru čekam. Doduše, nisam znao ni zbog čega čekam. Prolazio sam tuda, pa su mi rekli da čekam. Kao dobar građanin, ja sam poslušao. Red je polako napredao. Već sam tu bio nekoliko godina, ali nisam ni naslutio gdje bi mogao da bude šalter, a kakve potvrde treba da dobijemo, potpuno mi je bilo nejasno. Pri svemu tome, kao dobar građanin, slušajući savjet mog prijatelja, nisam ni pomišljao, a kamoli razmišljao o onome ko je organizovao ovaj red, a izgleda i nekoliko drugih redova. Jer su se u daljini na horizontu nazirale druge kolone, nisam iskazivao nestrpljenje, jer mi je moj prijatelj rekao da bih tada mogao upotrijebiti ružne riječi, a to ne bi bilo književno. Nisam također mozgao ni o tome kakvi smo to mi kad se damo tako lako svrstati u kolone kojima ne znamo svrhe, jer bih time dovodio u pitanje čitave grupe ljudi, a to ne bi bilo ispravno, rekao mi moj prijatelj. Samo treba da se čeka, da si miran, da budeš pred šalterom ili u dezerterstvu, pasivan, očajan, zaplašen, nemoćan, bez jakih osjećanja i teških riječi, objekat, glina, tijesto i sve to pred šalterom u neprekinim kolonama, bez roptanja i gunđanja, osvrtanja, traženja smisla. Tako mi je rekao prijatelj. To je satira. Salieri i Mozart. On je bio sve. Carev miljenik, dvorski kompozitor, čovjek sa svim počastima, redovnim i visokim primanjima, od sviju uvažavan, svugdje istican, pravi primjer, pravi čovjek, veliki umetnik, ukratko, dvorski kompozitor. Drugi ništa od toga nije imao. Teško detinjstvo, mučan život, nepriznata dela, siromaštvo, smrt od bede u najplodnijim godinama, sahranu u grobnici za sirotinju. Ali umetnost učinila svoje. O dvorskom kompozitoru danas se zna samo zato što je zagorčavao život siromašnom geniju. Jedini je on istinski bio svjestan njegove veličine i svoje praznine. Zato ga i napadao. Tako je i danas. Svi ovi u sjaju što ga poglazuju da bi bedi rekli kolika je beda, rade to znajući da je to sjaj laži. Samo će Mozart nadživjeti. Nevrijeme. To je toliko duvalo, preko 1000 na sat sigurno, tako da nije izmereno jer je pokidalo instrumente. Evo šta je bilo. U Njemačkoj je na više mjesta oduvalo autoput. Potpuni prekid saobraćaja. U Francuskoj još gore. Eiffelov toranj je iz Pariza odnelo do Liona, pa ga iz Liona ne daju nazad. Rajnu je orkan poterao uzvodno, a nizvodno svi brodovi na suvom. Zato gore panika. Ide plinni talas. Redom ruši, mada ne široko, tek nekoliko kilometara oko rijeke. Ljudi normalno beže. Gdje će nego u Alpe. Ali uz vetar udri i kiša. Tako što vetar nije oduvao, to je kiša saprava. U Holandiji je snaga oluje probila sve nasipe. Poslije su se bavili plitkim ribolovom umjesto sađenjem lala. Najjače je duvalo u Danskoj. Toliko jako da ih je odcepilo od kontinenta pa poteralo prema severnom polu. I ko zna dokle je Danska stigla, a neki Danci su se vratili na kontinent jer je i pored svega bilo organizovano spasavanje, tako da su mnogi i evakuisani iz te ploveće zemlje. Ponekle su se spasili plivanjem. Zbilja ima veštih plivača, samo ne mnogo. A tad je toliko duvalo, zamalo i te čuvene Alpe da oduva, ali su ih malo poduprli pa izdržaše. Samo je opet sve ispreturano.
Stuttgart je u Bretanji, Varšava u Gornjoj Saksoniji, a Prag u Donjoj. Baltičko more kod Marseja, a Marsej na domak Beča. Beč naprotiv u srcu Pirineja. Što je tad duvalo, sreće pa se smirilo samo od sebe. A poslije smo se već navikli na novi raspored. Idu dani. Najbolji smo. Niko nam nije ravan. U svemu smo najbolji, najveći smo junaci, najbolji smo borci, najtalentovaniji smo narod na svijetu, najviši smo ljudi, najljepše su nam žene, zemlja nam je prekrasna, polja prebogata, planine predivne, rijeke premodre i jezera biserna. Duša nam je premekana, saosećanja imamo za svakoga stranca i namjernika da očekujemo ko rođenog brata. Ljubav nam je ogromna, volimo svakog, a naročito onog najbeznačajnijeg. Trudimo se na svakom polju. Do časti i poštenja nam je najviše stalo, preziremo sebičnost, odisluk i pohlepu. Ne poznajemo zavist, zlobu, oholost, tvrdoglavost, zaslijepljenost, licemjerje, udvorištvo, podaništvo. Mržnja nas nikad nije dotakla. Obdareni smo širinom duše, praštamo i najrđavije postupke, ne zlopamtimo, volimo neprijatelje svoje. Idemo uzdignuta čela, pravo ničega se ne bojimo. Laž preziremo, sramežljivost, skromnost, skrušenost i pobožnost uporno stavljamo u prvi plan. Dane provodimo u dubokoj kontemplaciji. Nerad, dokoličarstvo i ljenost smatramo najgorim porocima, koji istina kod nas ne postoje. Duhovno je jedino što nas okupira, a tjelesno smatramo samo za nužno i ograničavamo ga na najmanju moguću mjeru. Prepuni smo ljudi briljantnog uma, stvaralačke snage i vrcovog duha. Naši su dometi vrhunski, naša su dostignuća epohalna, naše je stvaralaštvo nedostižno. Istorija nam je prebogata. Sve što smo uradili odlučivalo je sudbinu svijeta. Ako svijet nismo stvorili, a mi smo ga pokrenuli iz mrtve tačke i čak doveli do sadašnjeg savršenstva. U pitanjima nauke naši su stručnjaci postavili fundamentalne istine i monumentalne teorije. Dekoraciju smo drugarski prepustili drugima. Naši umjetnici su neprevaziđeni i osnivači su svih najznačajnijih pravaca. Sve što su drugi stvorili samo je plagijat naših stvaralaca. Teologija nam je posebno draga oblast. Svi dokazi o postojanju Boga potiču od nas, a većina Božjih ukazanja desila se na našim prostorima. Svi sveci i apostoli našeg su porijekla. Nije potrebno isticati da i Bog vuče porijeklo odavde. U filozofiji nam nema premca. Sve velike filozofske škole imale su naše mislioce za rodonačelnike. Sva suštinska pitanja filozofije rješena su kod nas još dok su drugi bili u povojima civilizacije. Ne treba naravno isticati, civilizaciju smo stvorili mi. Točak istorije je kormila kojim upravljaju naše ruke. Kad smo mi prisutni, drugi ne govore o muzici. Naše su glasovne mogućnosti neuporedivo najveće. Naši su kompozitori daleko najbolji, a naši virtuozi na pojedinačnim instrumentima prevazilaze svojim kvalitetom čitave orkestre drugih. Mi nemamo mana. Naš je jezik neuporedivo najljepši, a njegove mogućnosti neuporedivo najveće. Podrazumijeva se da nam je fond riječi veći nego kod svih drugih jezika zajedno. Pri svemu tome nismo neodmjereni. Uzeli smo za sebe samo prvo mjesto i pijedestal izabranih, a sve ostalo smo prepustili drugima. Nismo neumjereni, to je to. Britanski pas. Kuće je bilo neodređene boje, kudrovo, srednje visine i pomalo je zanosilo glavom. Oblik mu je bio nedefinisan, nije se mogla utvrditi sorta, mada se po nekim kretnjama odmah moglo zaključiti i da nije avlijaner ili ti dođ, što će reći domaći obični džukac. Ne, džukac nije bio jer bi se na uzvike marš, šibe, bježi, odbi, ostavi i slično, kostrešio se, zauzimao borbenu pozu, počinio da reži i bio spreman za napad. Lajao nije, naprotiv, znao je bez povoda iznenada da ugrize jako, žestoko i bolno. Vidna je bila urođena želja za napadom,
ali se kod njega osjećala i dresura jer nikada nije trgao koliko bi mogao, samo da ozlijedi, zastraši, pokaže da je jači. Ljudi su negodovali, izbjegavali to dvorište, a nije bilo efekta. Pas nije bio vezan, a kapija te velike bijele kuće nije bila zatvorena i tako je pas izlazio i šetao ulicama. Ljudi su zatvarali žene i djecu u stanove i kuće, jer se kod njega nikad nije znalo. Sad je bio umiljato kuće, a već sljedeći trenutak razjarena zvjer koja trga žrtvu. Ako bi mogli, muškarci su se spašavali bijegom, a ako ne, trpili su bol. A keretna je volila po nekoliko puta da ugrize isto. Zato neke uopšte nije grizla, mada je mogla, naprotiv čitava ulica ili kvart bili su mirni od nje, i to ne zato što su mu davali puno hrane i druge pažnje. Toliko se približio k njima da je ponekad izgledalo kao da oni pujdaju keretinu na one iz drugih ulica ili kvartova, ali to je bilo samo naizgled jer je pas bio dresiran i imao je svoju volju. A terorisane žrtve nisu smjele da poduzmu ništa, prvo jer im je oružje bilo oduzeto, nošenje matki zabranjeno, a svaki napad na psa tretirao se kao najteži zločin i bio najstrože kažnjavan. I sve to zato što je njegov gazda bio izuzetno bogat, utjecajan i moćan, najmoćniji. Pa i pas, iako ne baš naročit, bio moćan. Bar da su mu znali ime ili rasu, možda bi znali sa njim, možda bi uspjeli da se dodvore. A jednom, tjeran nekom nuždom, jedan mladić je morao da prođe pored velike bijele kuće. Kapija je bila po običaju širom otvorena i on je panično gledao kad će bijesna đukava izletiti, a tad je ugledao gazdu. U olakšanju izmaklo mu je pitanje. Koja vam je ono kuća, gospodine? Britanski pas, začuo odgovor istovremeno kad i resko škljocanje krvoločne vilice. Zakoni državne fizike. Da vam ne pričam, ma sad da pričam, ovako to izgleda kad se dobro pogleda. Pravilo 1a. Kroz rupe u zakonu najlakše prolaze guzanje. Isto to pravilo samo kao 1b. Što je rupa u zakonu manja, to je potreban veći guzanja da bi kroz nju prošao. Kako god uzmeš, potrebna je veća guzica što je rupa manja. To se zove paradoks vlasti.